So hello guys, welcome to my YouTube channel Kastok Vlog. So Pini nili kedam ida haroghat electric office along nili bang bill thanami pilade. So si keceng min kijutan nang litum nang lang nun thornot a video bang. Lapen nang lang dun bomo lapen lo si video bang ke ne nang pak lang pon po. De lang pon thu bomang guys lo si to tang de lang pon bomang de. Facebook sampai video upload di lapen Instagram sampai upload di lapen YouTube lo keceng YouTube lo lapen Facebook art mang ke Instagram lo ko lang pon thu mang video lang sampai haroghat electric office lot lami lase dia bang ela non bang gane ko amne rong penang padelo bakong rong antole lase ore deng ko bona di le pinang haroghat de le apen di tunda ditong mongwer ko de nan lam nane kiteng lam ditong mongwer ko apen apor sa militum di tek apor long de lo di tek kiu de time bang ya lase nan san via tu si bang cocok ya video nang sudah jadi bang tayo lo electric aja ini lo sehari ini tuh lo nili electric current bang ada dari itu lah si nanti dengan kau tuh ya bang kayak alat bang pemah itu dengan kau lo lah si lang pun bang video kayak soft sampai nak Pini po mo nili do electric office di ne dan mang kete di dito lang bilang rat nila lang patong kasi do le lang. Guys, nona bang ke bill tang advent ke nang ke hem ke sedam lo lo bang ke nili video nang shoot long le dalam te la se alam na lo bang ke contact nang boy man te mane ni long ben le person transfer le je la se person transfer na je nang ko lo mate se bang video nang shoot na salam pilong le lo bang ke mo next bang mang te salam tu ke te la se ta dang te mo next le long le li tu tong na bye bye.